Biang sobhan ki parlok subscriber bat di nope kumju bat ngakerpat ngobha subscribe bat nyon ya gadur jong ke peja ke jing kersian jong pia kane ke channel menta hangne ngan wanra ya ka benta ka bakhadu kisnem nadu adam hadu Yesus Kristus kat kum ke jing khen barit jonga kapaningkong nadu adam hadu ke jing sli kebadon si po pateng taralong si hajar ruspa san po hindu snem kabaar nadu kata ke jing sli hadu ke jing kayu Abraham kabadon kendai pateng taralong arspa kendai po arsnem kabalai nadu Abraham hadu Joshua taralong nyuspa kendai po snem kabasau nadu kejing yap jong Joshua hadu kejing besar jong ili karalong saus pa san pusnem kabasan kejing besar jong kiskim Juda ha Jerusalem nadu kejing besar jong uskim David pintu uskim Sol hadu kejing besar jong Usedekaya karalong san spa khat lai snem Usedekaya ussyar tang khat lai snem ha kapor jong ke jingring merau uslim Nebukadnezar baar jong ke Babylon kabah nriu bat kabah kadu ke hima Juda la syaring merau ha uslim Nebukadnezar nyo pusnem kabala sedang nadu ke jing syar jong Jehoyakin ya ke Jerusalem kato katne ke ustad Bible kila ong baka jingring merau ya ke hima Juda kelas sedang nadu kesnem hendus pa prabisi pat lakut pat hakasnem sans pa lai pu prabisi don pat kibala ong kelas sedang nadu kesnem sans pa prabisi bisi pat lakut pat hakasnem sans pa khatru bisi nadu kabakut jong nyo pusnem jong ke jingsha ring merau ha usim Nebukadnezar ke Babylon hadu ke jing khayo Yesus Kristus kalong aspa sau pusnem habakin lang ter ya kisnem nadu adam hadu Yesus Kristus kalong sau hajar snem paralog kane ke jingken ya kisnem kadai tang ke jing syem barit jonga ladapi syem bakatam sobha bretno yaki ladapi syem bakaduna sobha pendap ladapi syem bakabiang sobha biang yaka Hublay sibun ublay ingkerku yapi